uVusi Mabunda. Siyahlola mlaleli Ikwekwezi FM, khumbula ke bona sihlola ngomtato. Ungangena emtatweni, inomboro zithi 086 000 3278 086 000 3278. Ungena kwakho kutsho bona uyavuma ukuthi umkhulu uVusi Mabunda akuhlole indaba zakho zizwakale. Uyakuvumela lokho? Ya, awuzweke khona kumkhulu ke ngimamukele. Mkhulu sikwamukele ku Ikwekwezi FM. Thokozani bogogo nomkhulu, igama nguVusi Mabunda. Umhlabe uMabunda omuhla kacala umuntu ubheka bonke abamcala igojana lamanzi uVusi Muzika Ngomayeza uVusi Muzi ovusa imizi yamadoda. Namhlanje ngizovusa wakho umuzi mindlo lava. Siphinde sahlangana futhi mfo ebusuku soyenza esidume ngako. Awuzweke Sifikile nje cathatha njengesigadangelwane mfo sizosebenza. Awuzweke isikhathi sakhona phambi kobana nje sithome nje okuningi aye ngizobani bakhulumisa indaba amakhandlela. Amakhandlela la asebenzani ekukhulumeni nedlozi nemibala yakhona icho ukuthini? Amakhandlela wena mkhulu sizothola ukuthi ayahluka, ikakhulukazi kukhona amakhandlela lawo okukhulumisa idlozi, kukhona amakhandlela lawa wokukhulumisa izitha. So mkhulu amakhandlela lawa ayahluka vele ngoba elimhlophe sonke siyalazi ukuthi ikhandlela elimhlophe yileli elikhanyisa izinto zakho nelikhanyisela idlozi lakho. Bese kube khona leli eliyelo elakibo ma wakho nakibo baba wakho, kusho ukuthi leli eliyelo lihlanganisa amadlozi o2 la komalume nasekhaya lapho ozalwa khona. Bese kube khona leli eli-red ke lelo siyasebenzisa for izitha, ikakhulukazi vele elezitha wena mkhulu, ngoba abanye bahamba bese bafake nenongwana phakathi lapha yana kuleli red mase basebenzisa kahle sobalikhulumisa. Kodwa manje bese kube khona la wethunywa mkhulu kube ugreen no blue faka ithunywa namanzi lelo, uyabona. So amakhandlela kakhulu lawo mkhulu asetshenziswayo, ikakhulukazi mina ngithanda ukuthi umuntu makasebenzisa ikhandlela asebenzise ikhandlela mhlambe eliyelo nelimhlophe yilo ngoba yilona elihlanganisa idlozi elomuntu. Ngiyabona kuyazwakala leyo ndawo. Yebo. Banenge abantu engikhe ngabezwa bakhulumisa yona indaba amakhandlela le yokukhulumisa umna khona ukukhulumisa idlozi lekhabo. Ya, liyakhuluma mkhulu, especially ngale khandlela eliyelo. So ikhandlela eliyelo alisebenzi kakhulu lilodwa, lihamba nekhandlela elimhlophe. So yabona mawuphethe lelo khanyisela idalwa zakho. So futhi kunendlela yokwabeka ngoba leli eliyelo liba ngaku left, shothi mawabhekile so phambi kwakho eliyelo liba ngaku left bese eli white liba ngaku right. Then bese ke uzothi maso add amakhandlela wakho edeke kanjalo mhlambe like eli blue if umuntu wethunywa, so yabona. But eli-red lona akumelanga lisale uma mhlambe umuntu osebenza ngabantu, into ezinjalo akumelanga lisale ngoba izitha zihlezi zikhona. So njalo uma ukhulumisa idlozi lakho nazo izitha ziyakwazi ukuthi nazo bese ziyadeda nazo, yabona, noma kuvela ukuthi ubani isitha sakho. Iyazwakala kuleyo ndawo ku 086 000 3278 086 000 3278. Ngena ke mlaleli Ikwekwezi FM khona ke umkhulu uVusi Mabunda akukhona ukuhlola ubunqopha kulomhajo Ikwekwezi FM. Ukungena kwakho kutsho khona bona uyavuma bona umkhulu Mabunda akuhlole bunqopha. Sesinezinto ezibizwa ngabo ukuvikeleka kwelwazi lomuntu. Ya, ukungena kwakho kusho ukuthi uyavuma ukuthi ilwazi lakho lizwakile, kufanele sikhulume lokho. Akukho la usayina khona netjuba kwakho. Ukungena kwakho uyasayina, usayinile ukuthi uyavumela ukuthi ilwazi lakho khona ukuthi lilabelane nabanye abantu. Awuzweke, siyathokoza. Le Ikwekwezi le lotshani. Ikwekwezi le lotshani. Sikhona kunjani baba? Siyathokoza. Thokoza koko njani? Sivukile ba. Ya Jabu, njoba usakhuluma la ngibamba izinto wena mkhulu
ebekumele ngabe namanje sithi izinto ozisondeza edlozini wena mkhulu, ngoba lithi idlozi kahle kahle wena mkhulu uyilo muntu ohamba kube ngathi bayakupha ekhaya kini, kodwa manje wena uhambe bese ungabuyiseli noma mhlambe ungabongi edlozini wena mkhulu. Ngoba masithi siyayibuka lento ngelihlo lomoya, uthi umoya oyingcwele wena mkhulu kunezinto noma izipho abakuphe zona kakhulu edlozini lakho wena mkhulu ekhaya kini, ngoba kunengozi ebekumele ngabe wena sithi wangena ngaphakathi kwayo wena mkhulu unyaka odlule wena khehla. Ithi inkulumo yasezulwini wena mkhulu kunezinto lana wena mkhulu ebekumele ngabe namanje uyazamukela, kodwa manje wena uhamba ube umuntu engathi namanje awubongi edlozini, ngoba ngizwa sebangathi namanje bafisa ukuthi bangakuthatha okunye wena khehla, ngoba namanje wena mabathi bayakupha wena kuba ngathi namanje uhambela kude nabo wena mkhulu. Angazi mina ukuthi yini lento engizwa, kodwa uthi umoya oyingcwele wena mkhulu bekumele ngabe sithi namanje thina uma sikhulume ngokuthi kukhona le hlobo lemoto ebekumele ngabe namanje kuba yimoto entsha bekumele ngabe uphathiswa yona wena mkhulu, kodwa manje ithi inkulumo yasezulwini bahamba bakupha baze bakupha nomsebenzi wena mkhulu, waba umuntu ongathi namanje awubongi wena mkhulu. Kodwa manje ngizwa iy'nkinga ezihamba ngathi namanje ziyakulandela wena khehla, ngoba ngizwa umsindo sengathi namanje lowo umsindo ovela ngabantu wena mkhulu, ngoba lento izohamba kube ngathi namanje kulethela izitha, sengathi namanje uzohamba kube ngathi kuba khona lento abahamba bakutshontshela zona ekhaya lakho wena mkhulu, nawe mawusathi ukhona, ngoba ithi inkulumo yasezulwini bekumele ngabe wena uyabonga edlozini wena mkhulu, ngoba kukhona abasafisa ukukupha kona. Kodwa manje mangithi ngiyayibuka ithi inkulumo yasezulwini wena mkhulu, idlozi lakho lelikhulu lakuboma wakho wena mkhulu lihamba bese kube ngathi namanje liyadikibala phezu kwakho wena khehla, nawe mawusoloko uthi khona wena mkhulu. Angazi mina ukuthi yini lento engizwayo, kodwa ithi inkulumo yasezulwini wena mkhulu bekumele ngabe sithi uma siyobonga kodwa kube khona lesalukazi sihamba bese siyasiphakamisa phezu kwakho wena mkhulu, sithi uma siphakamise ngendlela yokubonga, kodwa sithi uma sibonge ngathi siyacela, kodwa kunetiya ebekumele ngabe siyahamba thina siyolenza, kodwa silenze ekhaya kube ngathi namanje leli tiya silenza ngendlela yokuthi siyabonga ngapha siyacela wena mkhulu, ngoba kukhona abafisa ukukupha kona, ngoba namanje mawuloko wena uthi khona wena mkhulu hamba phakame amakhehla wangapha kubobaba wakho, ngoba namanje athi mawaphakama kube ngathi namanje yebo vele wona ahamba ayabambana namadlozi wakini wakuma wakho, ngoba mangithi ngiyayibuka lento ithi umoya oyingcwele vele wena mkhulu wena idlozi lakho wena likuthandile kakhulu kangangokuthi namanje bekumele ngabe thina sithi yonke into oyithintayo wena mkhulu iyiphenduka ngendlela wena ofisa ngayo, kodwa manje lento ihamba besishaya edlozini kube ngathi namanje wena mkhulu uhambela kude nasedlozini. Angazikhuluma nami ngizwe mkhulu. Mkhulu kufuneka itiya wena khehla, njoba nawe uthi khona kufuneka itiya, wenze itiya mkhulu kube ngathi uyabonga edlozini wena khehla. Uyayizwa lento ube ngathi uyabonga mkhulu, kube nesilwane osihlabayo mkhulu, kuphuze utshwala mkhulu ekhaya, kubhiyozwe kube mnandi khehla, ubonge ngapha uyacela edlozini, ngoba kukhona izinto eziningi ebekumele ngayo bayakupha zona mkhulu, nasey'nkozini bahambe bakukhipha engozini wena mkhulu. So manje namanje wena khehla wena mawuthi nawe uyaphila awubongi wena awubuye edlozini kube ngathi namanje wena uhambela kude nedlozi mkhulu. Manje lento izohamba bese kube ngathi iyakuthinta, kodwa ikuthinta kabi wena khehla, ngoba njengoba ngisho ngithi mina wahamba wasinda engozini yemoto unyaka odlule wena khehla, ngoba namanje mangithi ngiyayibona lento lena uzohamba kube ngathi namanje uyangena straight engozini neje ukuthi ukwazi ukubona ukuthi idlozi lifuna ukuthi wenze njani mkhulu. No, siyathokoza baba. Bofuna Amanzi akuphi? Akhona eduzane? Ngcono bawakha. Akude? Ya, mara angazi lawo nokuthi ngaselwandle. Hayi mfo kancane ngithi cha kancane nje kuthambisa umlomo. Nawo ngawasela wakho kuno. Ehlelweni ngimi nawe nosuso ngesimbi yethoba bekubengiyethuli eminyakuni bano litsho ukuqina njengenyanda ibotshwe ndawonye sidishile the unity show nobubodabi ngeyethumi nambili bekube ngeyesithathu amathunzi anabile sibhincela ukuyothatha amandla amatsha ngomsikinyeko we-AAADS noking B. sikuphakele zemidlalo zitshisa ehlelweni fulela wanethwa no-Big Joe 3 to 6 AAADS
ulwazi ngezomnotho. Sikulethele ekufanele ulale uyazi ehlelweni Hlala Nami negusheshe lomrhatho 7 to 9. konke lokhu ufumana kuKwekwezi Asikhambe. ukanya Nambala le Ikwekwezi FM kukhanya ba ibali 19 imizuzu ngaphambi koba nakubethe isimbi ye-11 khambisana nomkhulu Vusi Mabunda la ku 086 000 3278 086 000 3278 mkhulu singamdobha umunye kunjalo mkhulu singamdoba mkhulu awuzweke Ikwekwezi lelo chani ninjani baba Siyathokoza. Ya mkhulu nawe moloko uthi ukhona la uthi ufuna ukuhlola ithi inkulumo yasezulwini wena mkhulu bekumele ngabe sithi thina kunenkinga la engihamba ngingathi ngiyayibamba wena mkhulu kunesichitho esihamba kube ngathi siyaphakama khona lapha ekhaya wena khehla ithi inkulumo yasezulwini wena mkhulu kuzoba khona isimo lana sengathi namanje uhamba kube khona unkosikazi ngathi uyakushiya ekhaya noma kube ngathi wena mkhulu uzithola uwedwa emhlabeni ngoba ithi inkulumo yasezulwini kunesichitho esihamba bese kube ngathi siyaphakama ekhaya ngoba lento ihamba kube ngathi isilwane esihamba bese siyavuka ekhaya ngizwa kuyashisa wena mkhulu ekhaya sengathi namanje wena khehla umuntu wena engathi namanje ungahamba kube ngathi ungahlanganisa amadoda nehlanganisa amakhanda wena mkhulu ngoba ngizwe inyembezi ezihamba kube ngathi namanje ziyotse ngaphezulu kwakho wena mkhulu yazi mangithi ngiyamamela uthi umoya ingcwele wena khehla bekumele ngabe sithi uma sithi siyakhuluma nawe kodwa manje sibambe ikhaya lakho ngoba bengithi ngiyayibuka ithi uthi umoya ingcwele ikhaya lakho ukufana neground sengathi namanje bekumele ngabe siyahamba siyofaka abantu abadala wena khehla ngoba mangithi ngiyayibuka lento wena mkhulu kuhamba kube sekuphakama wena into eyisilwane kodwa ithi mase ingena lapha ekhaya ingene sengathi namanje izobhidliza wena mkhulu ngoba ngizwa wena mkhulu sengathi namanje kunamacala noma izindaba uhamba kube ngathi namanje ungena ngaphakathi kwazo khona ekhaya wena khehla ngoba ngizwa wena sengathi namanje wena mkhulu uzohamba kube ngathi uzithola uwedwa qobe wena mkhulu mawuthi yaphila nawe ithi inkulumo yasezulwini bekumele ngabe sithi uma sibamba umuntu ohamba bese ngathi uyakubhidlizela izinto zakho manje ithi inkulumo yasezulwini kuhamba bese kuphakama idlozi kodwa kube idlozi lasekhaya kini straight kubo baba wakho ngoba namanje mangithi ngiyayibuka ithi inkulumo yasezulwini bekumele ngabe siyahamba siyobalanda kodwa sithi uma sibalanda wena mkhulu sibalande ngembuzi kodwa masibalanda mkhulu kube khona amanye amalunga omndeni angabi khona wena khehla ngoba lenkulumo wena mkhulu kahle kuyinto yokuthi namanje kuhamba kube khona umbango noma impi ehamba bese ngathi iyavuka kube ngathi kunenhlambuluko bekumele ngabe siyayibamba straight ekhaya wena mkhulu ngoba kukhona inkulumo ebekumele ngabe namanje sithi uma sesiziphakamisa wena mkhulu kube ngathi namanje kuba khona abantu bekumele ngabe sibahlalisa phansi wena khehla ekhaya ngoba kukhona indaba ebekumele ngabe sihamba siyayixoxa sengathi namanje wena mkhulu kukhona abantu kumele ngabe bahamba kube ngathi namanje bayaxolelana manje ithi maseyikhuluma lento ithi maseyifika wena mkhulu usambe sibamba abantu kodwa kuba abantu engathi abasekho emhlabeni ngoba sibambe impi eyahambayo ngathi iba khona straight ekhaya wena mkhulu nawe usathi ukhona mkhulu ithi inkulumo yasezulwini lento ihamba bese iphakame njengomkhokha straight ekhaya sengathi namanje kuba yinto ebhidlizayo ngoba mangithi ngiyakubuza uthi umoya encwele ekhaya nemali vele ayikho wena mkhulu ngoba nenjabulo ihamba kube ngathi into kuba into encane straight phakathi kwekhaya wena mkhulu ngoba mangithi ngiyabuka uthi umoya egcwele wena khehla bekumele ngabe siyabamba kodwa sibambe injabulo straight enkonzweni yasekamelweni kube ngathi namanje amandla ahamba yaphela wena mkhulu kube ngathi namanje ungahamba ube umuntu ocoshe imbiza lapha nalapha yana kube ngathi uyaphuza mkhulu uthi uyalungisa isima ngazikhuluma nami ngizwe mkhulu mkhulu kuze kumele ngathi kungalungiswa ikhaya lakho kodwa lithi malungisa ikhaya lakho wena mkhulu bese ufaka abantu abadala mkhulu ngoba lento izohamba ibe inkinga wena khehla kodwa manje kuyomela ukuthi kube khona inhlambuluko eyenzakalayo phakathi ekhaya mkhulu kodwa ngoba mayithi ngiyabuka namanje kukhona amanye amalungu emndeni bekungamelanga ngaba yasondela straight ekhaya ngazi mina kanjani mkhulu yazi ngicabanga ukuthi nikhulume ngale komoya uthatha inombolo zakhe ni khona ukukhulumisana niqede kuhle baba okay uthatha inombolo baba awuzweke le Ikwekwezi lelo chani Ikwekwezi kunjani baba siyavuka baba kunjani mkhulu
Ngiyaphila mkhulu kodwa manje kuba ngathi into zakho uzithatha ngamawala. Uthi uvele njengomuntu ongakwazi ukubekezela. Uthi uvele njengomuntu engathi uhamba uphakanyelwe ulaka wena mkhulu. Ngizwa ulaka ohamba ngathi liyavuka phezu kwakho wena mkhulu, nawe mawusathi ukhona yazi ngizwa sengathi namanje wena mkhulu ungaba umuntu wena ozohamba kube ngathi namanje abantu abakuthandisisi kahle ngoba ngizwa ulaka phezu kwakho mkhulu, ngoba nokubekezela kuhamba kungabi khona mkhulu. Ithi inkulumo yasezulwini nanoma ngabe idlozi liyafisa ukukupha, nanoma ngabe uNkulunkulu uyafisa ukukupha, ithi inkulumo wena umuntu ohamba kube ngathi namanje ukubekezela awunako wena khehla, ngoba ngizwa inhliziyo encane sengathi namanje kuhamba bese kuvuka ikhehla phezu kwakho, ikhehla vele elalifana nawe lalinenhliziyo encane wena mkhulu, ngoba mangithi ngiyayizwa lento izohamba bese kube ngathi namanje ikulethela izitha phezu kwempilo yakho, ngoba namanje mangithi ngiyabuka kodwa ngibuka obumnyama sengathi namanje buhamba buyakulandela. Buthi mabukulandela wena khehla kube ngathi namanje singavika kodwa sivike umphakathi bese siphinde sivika amaphoyisa. Mina mkhulu angazi ngoba mangithi ngiyayizwa le nkulumo yasezulwini wena khehla ithi bekumele ngabe wena namanje sithi umuntu ozwana nokulinda wena khehla, ngoba awulindi awukwazi ukubekezela wena mkhulu, nolaka luhamba bese kube ngathi liyavuka phezu kwakho. Angazi ukhuluma nami ngizwe mkhulu. Ya mkhulu, inhliziyo encane izohamba ikufake ezinkingeni ngoba ngelinye lamalanga uzozithola uwedwa empilweni yakho wena mkhulu, ngoba lento izohamba ekulethele izinkinga ezinkulu kunalezi ezikhona manje khehla. Hey mkhulu, le yenhliziyo encane mkhulu kuzomela ukuthi leyo khehla uthi ukuzibheka wena mkhulu kube yinto oyikhulekisayo kakhulu mkhulu, ngoba namanje noma ungathola lawo makhandlela ebesikhuluma ngawe ekucaleni mkhulu uyikhulekise lento lena, ngoba nanoma ngabe idlozi lakho liyafisa ukukupha angeke likuphe ngesikhathi wena ofisa ngaso, ngoba wena umuntu ofuna into manje kodwa isikhathi sedlozi asifani nesikhathi sethu sasemhlabeni mkhulu. Siyathokoza baba, awuzweke Ikwekwezi lotshani sikhona njani baba? Thokoza mkhulu, kunjani? Siyaphila mkhulu. Hey mkhulu, angazi mina ngizwa inhlanhla kodwa manje lenhlanhla engizwayo mkhulu inhlanhla ehamba bese ngathi yaphakama emakhehleni wena mkhulu, kodwa manje mangithi ngiyayizwa inhlanhla bekumele ngabe sithi wena mkhulu kunemfuyo ebekumele ngabe uyayithola. Wena mkhulu hamba kube ngathi umbathwe abantu besimame. Angazi mina ukuthi ekhaya sikhona isithembu yini, kodwa ithi inkulumo yasezulwini maseyivela mkhulu kube ngathi namanje kunesithembu esihamba ngathi siyakulandela makubi awunaso kumanje mkhulu, ngoba kunenhlanhla ebekumele ngabe iyaphakama mkhulu, kodwa manje kunomuntu lana ebekumele ngabe namanje sithi simphakamisa kube ngathi namanje simthathela straight unkosikazi. Angazi mina makuba umama ukhona eduzane, kodwa manje ngiyaxolisa ukusho kanjalo, kodwa ithi inkulumo yasezulu kunenhlanhla wena ehamba bese kube ngathi iyaphakama mkhulu, kodwa mangithi ngiyayibuka wena mkhulu iyinto eza kancane bekumele ngabe namanje wena mkhulu sithi kunemfuyo, ngoba ngikuzwa wena engathi namanje umile empilweni yakho wena sengathi namanje inhlanhla vele zikhona ukhomba ngophakathi nawe mkhulu uphathe style, kodwa manje mangithi ngiyayibuka akusinjalo wena khehla. Angazi khuluma nami ngizwe mkhulu. Sicale manje ya ungifonele kusasa mkhulu, angisatholakala manje mkhulu, sengiyolala manje mkhulu. Danki khehla. Siyathokoza baba. Ngifuna mkhulu case yokuthengisa la sibone sikhokha umoya kancane nawe udosa umoya. Ja, bayede ngwenyama. Isigodlo sakwanzunza amabhoko Mkhulu lo yabona abantu abaningi la beyithembu ne la bajulayo. Abavumi bomvumo wesikhethu omayilana namalungelo. And manje uzothi hayi umzini mkhulu thina kunesithembu le. Uyamuzwa uthi sizokhuluma uyayibona ukuthi iyangilandela lena ngathi dala ngiyisho Wena dala ngikhuluma. I-SABC Sport ibakhatsha abasemthethweni Sisahamba kahle. World Cup Qatar 2022 amalanga ama-29 ama-channel Awubona ke ngasongikhumuza wena Yeah. ezilithoba zemirhatsho sisonke sibumene ngomdlalo omkhulukazi lo. Vela isimemezelo sifundwe emrhatshweni ngeposomoya ethi
info@ikwekwezifm.co.za. Hele Ikwekwezi FM kukhanya ba ibali thoba imizuzu ngaphambi kobana kubethe isimbi ye-11 ngikhambisana nomkhulu la uVusi Mabunda ku 086 000 3278 076 000 3278 ukungena kwakho so khona bona uyavuma bona ilwazi lakho lizwakala emoyeni. Protection of Personal Information Act, POP Act. Kukwezi lelo chani? Kukwezi. Okay, chutu limdlulileke Kokwezi lochani? Linjani baba? Siyathokoza. Ninjani mkhulu? Nangu mkhulu ukhuluma naye? Ninjani mkhulu? Siyaphila nathi mkhulu. Mkhulu akuthole isiduli angazi noma uyasazi isiduli isithubi mkhulu ukuthola isithubi uthatha amakhandlela uthatha ikhandlela eliyelo nelimhlophe kunento ebekumele ngabe siyahamba siyoyiphakamisa straight esidulini wena mkhulu ngoba ithi inkulumo yasezulwini mkhulu bekumele ngabe siye entabeni kodwa kube ngathi siye entabeni njalo mkhulu kube ngathi namanje kukhona lekhehla elihamba ngathi singayolanda straight entabeni wena mkhulu kunomkhulu uhamba uyakhaleleka phezulu kwakho wena mkhulu ilama khehla lawa ekuthiwa homa salentabeni mkhulu ithi inkulumo yasezulwini kunenhlanhla bekumele ngabe ziyaphakama kodwa kuhamba kube khona umsindo oba khona straight kube ngathi namanje kuba khona idlozi lihamba ngathi liyalwa phezulu kwempilo yakho ngoba ngikuzwa wena mkhulu uthi uyabamba izinto zakho bese ziyaphunyuka njalo wena mkhulu ngoba mangithi ngiyabuka nabantu besifazane mkhulu bahamba kube ngathi namanje kuba imvela kancane noma kube yinkinga zodwa wena mkhulu ithi inkulumo yasezulwini wena khehla into zakho vele ngeke zilunge ungakalandanga le khehla lingakho namanje ngithi mina bekumele ngabe uyahamba wena uye esidulini kodwa uthi masofika esidulini kube ngathi namanje uyophahla wena mkhulu kodwa uphakamise straight amakhehla wakho ngikhuluma ngamakhehla wasekhaya kibo baba wakho wena khehla ngasithi inkulumo yasezulwini bekumele ngabe sithuma sikwenza lokho kodwa manje kube ngabe nawe unomuzi okungewakho wena mkhulu ngoba kukhona inhlanhla bekumele ngabe ziyaphakama kodwa zithi maziphakama wena mkhulu ziphakame straight ekhaya lakho wena mkhulu ngoba ngibona wena mkhulu kahle injabulo engathi namanje ihamba bese kube ngathi iyakulandela njalo kodwa manje into zakho zihamba kancane wena mkhulu ngoba kunekhehla leli bekumele ngabe sithi masiliphakamise kodwa bese nalikhehla lingahambi nalilo lilodwa lihambe nabanye angazi mina ukuthi sowakhile yini khehla kodwa ithi inkulumo yasezulwini bekumele ngabe thina siyahamba siyolanda kodwa silifake kwakho wena straight kube ngathi namanje kuba khona induku ehamba ngathi uyayithatha nawe mkhulu nesigqoko ebekumele ngabe uyazithola lezo mkhulu njengomnumzane wekhaya wena khehla ithi inkulumo yasezulwini uzothi masophatha lezo zinto lezo kube ngathi namanje wena mkhulu inhlanhla zakho ziloko ziyakulandela njalo ngoba mangithi ngiyabuka wena mkhulu kukhona lesi sipho lesi wena idlozi bekumele ngabe sikupha lona wena khehla kodwa manje angazi na ngoba lezinto zihamba kube ngathi zincane ziza kancane wena mkhulu ngoba mangithi ngizwa namathuba omsebenzi sengathi namanje kuba yivela kancane wena khehla sengathi namanje ungathi mawuthola umsebenzi vele bese uyawuthola bese uyaphela uphele nje ngokusheshsha namhlanje uphele wena mkhulu uthi nawe uyacala uyajabula bese injabulo yakhe ihamba bese iyaphela ngoba lo mbango uhamba uba khona ngoba kuba umsindo wena khehla lento izohamba bese kufaka inkingeni sengathi namanje njalo wena uzothi uyasebenza kanti usebenzele emuva angazikhuluma nami ngizwe mkhulu. Yeah. Lekhehla leli lasekhaya kini mkhulu ekhaya kibo baba wakho straight ikhehla eliwukhokho wena mkhulu labantu labahamba basale entabeni wena mkhulu ngoba njoba wena uthi unawo umuzi vele kunjalo mkhulu ngoba lento iyahamba kube ngathi namanje kunesigqoko nesagila noma induku ebekumele ngabe uyayithola straight njengomnumzane wekhaya lento kuzohamba kube yinto engathi ungayipha nabanye abantwana abalandelayo ngoba lento ihamba iphakame njengelegacy mkhulu ngoba lento mangithi ngiyayizwa mkhulu ithi inkulumo yasezulwini wena bekhehla labantu wena mkhulu abantu bekumele ngabe sithi abantu abaphethe isibongo sakho straight mkhulu. Yebo mkhulu. Thank you ke. Siyathokoza baba le Ikwekwezi lochani. Kunjani baba? Kunjani? Siyathokoza asikuzwa kuhle yazi. Okay, khuluma nomkhulu.
Yemkhulu kunomeqo la ebekumele ngabe siyawubamba kunokugula lana wena khehla engizwa kuhamba ngathi kuyakubamba wena khehla kunomeqo wena mkhulu kodwa kube umeqo engathi namanje bekumele ngabe uzenza i-stroke wena mkhulu angazi noma uyangizwana wena mkhulu ithi inkulumo esezulwini kunokugula ekuhamba ngathi namanje kuyakulandela kancane kancane wena khehla ngoba mangithi ngikubuka uhamba kodwa manje kube ngathi namanje uzohamba kube ngathi uyaqhugeza wena khehla ngoba mangithi ngiyayizwa lento kunabantu abahamba kube ngathi bayakuthalela wena mkhulu njengoba ulele kuhamba kube khona abantu engathi abalali ebusuku wena mkhulu abantu bahamba ngathi bakufuna phansi wena mkhulu angazi mina yangizwa nemkhulu ngoba ithi lento bekumele ngabe siyavika kodwa sithi mase sifika ngazi mina ukuthi seyahamba yafika lento kodwa ithi inkulumo esezulwini kuzohamba wena mkhulu kube ngathi kune stroke esihamba ngoba ngathi siyakushaya wena khehla ngoba kunombango ebekumele ngabe thina siyawuphakamisa lana mkhulu ngoba kunabantu ebekumele ngabe thina sithi wena khehla siyabasondeza eduzane kwakho sibabuza ukuthi ngabe kwenzakalani ngoba wena khehla mangithi ngiyayibuka ithi inkulumo esezulwini vele labantu abaseduzane kuwena mkhulu ngoba abantu vele wena othi uphila nabo wena mkhulu ngoba kunento ehamba kube ngathi namanje iba yimpi noma kube umona ohamba bese ngathi uyavuka phezulu kwakho wena mkhulu abantu bahamba kube ngathi namanje bakuthela izinto straight wena mkhulu lapho nothi uhamba khona bakuthela izinto ngoba namanje mayithi ngiyabuka nobuthonga abehli wena mkhulu ngoba ngithuswa namaphupho sengathi namanje kumele ngabe thina siyafika kodwa sivuka amaphupho amabi ngoba uhamba bese kube ngathi namanje uyabona emaphupheni kodwa manje amanye amaphupho hamba bese kube ngathi uyawakhohlwa mkhulu angazi khuluma nami ngizwe mkhulu kunjalo mfo hayi uzongithinta esayidini mkhulu uzongithinta esayidini ngoba manje sobe sigcine bese kube ngathi siyathwasisa wena khehla ngoba ngeke sikwazi ukuthi sizikhulume zonke la wena khehla eish yasiyami no uzakuthatha inombolo baba okay sesizoyivala mlaleli Ikwekwezi lelo tshani thokoza ka khuluma baba Danki mkhulu njoba uthi ufuna ukuhlola nawe mkhulu siyayizwa lento kodwa manje into engihamba bese kube ngathi namanje ngiyayibamba wena khehla ngibamba umuntu la ebekumele ngabe thina sithi umuntu owumama wengane angazi mina ukuthi ingane etheni kodwa manje kunomntwana lana ewentombazane engihamba kube ngathi uyavela wena khehla yayizwa lento ithi inkulumo yasezulwini wena mkhulu kahle kahle bekumele ngabe thina sithi uma sesithi siyakhuluma bekumele ngabe wena abantwana bakho bahamba kube ngathi namanje bakhulela straight ekhaya wena mkhulu ngoba mangithi ngiyayibamba lento ithi inkulumo yasezulwini wena mkhulu kunezinto lana ezihamba kube ngathi ziyaphakama njengezindaba wena mkhulu yazi mina mangithi ngiyabuka ngizwa inyembezi kodwa kube inyembezi wena zomuntu kodwa kube umuntu oyingane wena khehla sengathi namanje lo mntana wahamba kube ngathi namanje uhlala noma wakhe noma lo mntana lona wena mkhulu umuntu okude nawe wena khehla ngazithi inkulumo yasezulwini wena mkhulu bekumele ngabe sithuma sikhuleka kodwa sikhulekise wena straight wena mkhulu wena isinye sakho kube ngathi namanje siyakubamba wena mkhulu lale ezinsweni zakho ngoba mangithi ngiyayizwa lento ihamba kube ngathi kuba nobhlungu wena mkhulu sengathi namanje kuyohamba kube kuphakame ngathi kunama kidney wena mkhulu ngoba mangithi ngiyayibuka lento ithi inkosi uyikhuluma sezulwini bekumele ngabe kunembiza manje bekumele ngabe siyayithola kodwa masithi masiyithola kube ngathi kuba into eyumvusa inkunzi wena ngoba lento ihamba kube ngathi iyashaya wena mkhulu ishaya inzalo yakho wena khehla ngoba mangithi ngiyayibuka lento ithi ikhuluma sezulwini wena inzalo yakho iyadliwa wena mkhulu kunomdliwa ohamba bese ube ngathi namanje udla straight inzalo yakho wena mkhulu ngoba njalo wena umuntu ukhona ngizwa wena uthi uyazijabulisa nawe mkhulu kodwa ngizwa akujatshula mkhulu akujabule ngoba nenhliziyo ihamba bese ube ngathi iyaphela mkhulu angazikhuluma nami ngizwe mkhulu indaba yomntwana okhulela ekhabo likanina ikhona baba so akekho wena omkhulisayo umntwana mkhulu ngoba ithi inkulumo la bekumele ngabe wena umuntu wena ozikhuliselayo abantwana bakho ngoba inzalo yakho wena mkhulu ihamba kube ngathi iyadleka ngoba ngithi ngiyezwa no wena usasemncane kodwa manje mangithi ngiyabuka kwa wena mkhulu empilweni yakho wena awuphilanga kahle wena mkhulu ngoba leti ihamba kube ngathi namanje iyakushaya kodwa ikushaya la bekumele ngabe ujabula khona wena la mkhulu uthi uyajabula ngoba ngizwa nawe ihamba leti gijima straight enhlizweni yakho wena mkhulu nawe uthi khona bese leti ihamba
bese iyakushaya wena mkhulu bese ukuba nalento lelo ukuzikhutha ngoba njalo wena makumele ngabe wena uyajabula empilweni yakho awujabule wena mkhulu ngoba lento ihamba bese yothinta umntwana owentombazana ongamkhulisi wena ongaphansi sengathi namanje wena wahamba wamshiya noma wena wamlahla. Ukhona baba umntwana omntazana ngaphandle? Hayi uza kuthindana nomkhulu ke ehlangothini baba nikhulume. Siyathokoza. Ile Ikwekwezi lotshani? Ninjani mama? Ungabeki phasi mama. Angalalela emkhathweni ori ufuna bami. No, kumele abambe mkhulu ngithi manje kumele asho aphike la phika khona avumela avuma khona mkhulu. Une airtime mama? Okay, lalela. Mama kunjani? Gogo. Yellow. Kunjani gogo? Ngiyaphila nami gogo. Yazi gogo mamela gogo njoba nawe uthi ukhona la uthi ufuna ukuhlola wena gogo bekumele ngabe thina siyabamba kodwa hey sibambe wena salukazi angazi mina ukuthi so wendile yini kodwa manje ithi inkulumo sezulwini lo mendo lo bekumele ngabe awukho ngoba amasithi siyayibamba lento lena sihamba sibambe wena gogo sihambe sibamba ngathi kunenkinga la ezikhona kodwa le inkinga ezikhona inkinga wena owahamba kube ngathi uzalelwa kizo uyayizwa lento na gogo kuba ngathi namanje kwaba khona inkinga wena ngathi namanje wathi mawuzalwa azange uzalelwe endaweni right noma azange uzalelwe ngesikhathi esiright ngoba ngezwe inkinga wena gogo sengathi namanje wathi uma asakhuma makho asakhulele wena kwaba nomeqo noma kwaba nokushayeka okukhona wena gogo ngoba ngithi ngiyayibuka lento ihamba ibe inkinga sengathi namanje lento iyazohamba ibambe straight emshadweni wakho wena mawuthi wena nawe uthi ufuna umshado ithi inkulumo bese kuba hamba kube khona inkinga sengathi ungahamba bese kube ngathi ungaphuma namanje ngoba mangithi ngiyayibuka lento vele imvela kancane lento eyumshado iyinkinga wena gogo ngoba inkomo ziyafika bese ziyajika gogo ngoba nanoma wena uthi wena uyazibambela kodwa kuhambe kube khona lokho ngathi kuyaphunyuka wena gogo ngoba mangithi ngizwa wena gogo sengathi namanje kuhamba kuphakame khona izimpi ezihamba zibe khona ngoba namanje mangithi ngiyayibamba lento kwawena wathi uma ukhula zange ukhule ngendlela eright wakhula ngendlela ebhlungu noma ngendlela enzima ngoba mangithi ngiyayizwa lento inkulumo sezulwini ithi wena gogo bekumele ngabe thina sibamba inyembezi kodwa kube inyembezi zakudala sengathi namanje kwaba inyembezi kahle kahle ezahamba zadala umuntu kodwa kube umuntu osemndenini ngoba wena wathi wena usazozalwa nawe kwaba khona lezi inkinga eziba khona straight phezulu kwamama okuzalayo wena sengathi namanje lo mama wathi mayekuzala bekumele ngabe wena mhlambe awukho kwamanje emhlabeni ngoba lento ihamba bese iba yinkinga ngoba ngizwa ukukhala ngizwa nokugedla kwamazinyo phezulu kwakho wena gogo sengathi namanje uhamba ube umuntu ozibuzayo ukuthi ngabe mina impilo yami izohamba ibe nje ukuze kufike kuphi gogo khuluma nami ngizwe nje ukuthi sasekhona. Ungathini baba maki lokho abakhulumileko? Ukhona akukhulumileko namkha bongakwazi wena? Oh. Okay mama. Hayi mama siyathokoza. Siyathokoza. Mkhulu asivale sichiye inomboro zethu. Ya mkhulu ngiyatholakala ku 0849729634 uselsi loyo ngiphinde ngitholakale futhi ku 071 563 1672 so uselsi uthi 0849729634 bese uVodacom athi 071 563 1672 mkhulu ngihlala eJemiston kula ngihlala khona eJemiston ngiyahlola efonini mkhulu siyahlola efonini nakhona kunenkanyiso yokuhlola khehla uyayizwa lento so bengicela nje ukuthi abamameli abalaleli bazi ukuthi no ngihlala eJemiston ngizotholakala kwaNdebele kodwa i-dating ngizoyikhipha mkhulu kwamanje i-dating sengakabi nayo abangicolela kakhulu abangifuna kwaNdebele ngoba baningi abantu abangifunayo kwaNdebele eTweefontein ngase Peace Valley so kula ngizobe ngitholakala khona abantu mhlawumbe mabangidinga then bazongifonela bangibuze then ngizobatshela ke i-date yokuya kwaNdebele. Mkhulu sithokozile kuba nawe namhlanje siza kuba nawe godu ngokuzako. Thokoza mkhulu. Siyathokoza. Kutsho umkhulu la, umkhulu Mabunda sithembe